Isitori sanamuhla is dedicated to intombazanyana nje eneminyaka engama-36 namhlanje uyazala. Ngicela nimculele happy birthday Beyonce, happy birthday happy birthday, happy birthday, happy birthday Hlehle, happy birthday my love. Guys, uthe ngintshele ukuthi namhlanje is turning 39. Kodwa uyacela ukuthi eminyakeni yenu eninayo noma ngabe you are turning 50 noma ngabe you are turning 60 noma ngabe you are turning 15 nize ningalenzi iphutha asanda kulenza. Prison love yiyo lesikhuluma ngayo namhlanje. Uyazalwa kudali namhlanje ngithe nje ngizokwenzela umusa ngoba it's your birthday month and usinikeza a beautiful awareness on these things esidinga ukuzwa ngazo. Ngizosenza lesi story sakho noma sifika kamuva ngoba usixoxe kamnandi ngevoice note noma sifika kamuva ngizosenza ngisiposte exactly on your birthday. So ngiyacela ukuthi nimoshele i-birthday enhle kuma comment section. Today she is turning, our Beyonce ozalwayo is turning 39. Oh, yeah, ne? Lalela indaba zala ikhaza yakhulisa zicreate awareness ziyakufundisa. Lalela wena if kukuthi unendaba uyasaba ukuza phambi kwama camera kodwa uyafuna ukuthi abantu baqwashiseke ngento yakohlakalela ukuze bangagileki ngoba wena so uthe lalelani. Yenze njalo ke ku Facebook uvela ungilandele, follow me Meaningful Conversations with Zandimfeka, DM your story, follow me on TikTok conversations_Zandimfeka, follow me on Instagram and make sure ukuthi if you cannot be able to DM your stories on those platforms ayibo kulula nje 071 941 9417 071 941 9417. Voice note your story. Futhi yabona ke lezi eziza ngama voice notes zimnandi kakhulu ngivele ngizilalele nje. I-traffic angibe ngisayizwa mina ngizwa ngephupho ngithi ngihlela pha ku-traffic ngibe ngiyilalelele nje i-story sakho osisende nge-voice note njengalesi engivele ngasilalela ngathi yazini ithi ngimenzela umusa udadewethu ngizompostela le story sakhe ngebirthday ngoba usinikeze a-one awareness esiyidinga okwangompela. Uthi Malwandle wawukuphi? Wawungangikhuzi ingane Malwandle, wawungangiqhwaba ingane ngempama ngolabhabha wempama ngiphaphame on this crazy love engase ngithe chithi phithi kuyona. Ngicabanga ukuthi ngithole hayi nanendoda, ngangicabanga ukuthi ngithole uMotsepe, ngangicabanga ukuthi ngithole uSol Kezna, ngangicabanga ukuthi ngithole iChama la olimini. Uyalaleleka ubhuti egqokeni, lalela ubhuti uyafaneleka uthi mesegqokile yonke into ivele ihlale ithi nca kube ngazi ukuthi iyakhelwe kuye. Lalela Malwandle, u2020 sikhathi life graduate sondele eduze, u2020 unyaka ngihlangana nalo bhuti, ngihlangana kephi nalo bhuti kanjani? Uthi Malwandle ngiyilo muntu ke mina oziphaphele sidalo ukuthi mengabe kusendaweni nje mhlambe kulindwa iqueue, even ngisho ngikufica estopini mina silinde nawe itekisi or ibus or whatever, ngingakwazi inhlobo ngiwumuntu amancoko nje, indaba ngiyiqala nje sakudlala sigcine sekumnandi nje sisazana seku-right sewuhleka nawe sowuzuhleka nomuntu ongamazi. So I'm that kind of a person. But ke nginale nkinganyana ke encane enginayo ngezo health wise, nginama seizures. So lama seizures angenza ukuthi ngibe umuntu ongaphele esibhedlela. So kancane kancane fanele ngihlale ngesibhedlela. On the other side esintwini bathi lama seizures wami abangelwa ukuthi ngokomthetho kufanele ngabe nguyilo muntu lo oyothwasa ovuma idlozi ngithwase yabo ngibe umakhosi ngitshela abantu indaba zabo. Ayike ithi life graduate yamenhle ke Malwandle kwenzeke ukuthi ngalelilanga ngizithola ngisesibhedlela. Uma ngisesibhedlela so lama seizures wami, because ama seizures into
ini ama-fits ama-fits. So ama-fits into etreateka nje kalula everywhere, i-chronic kahle kahle. So angihambeli private, even though ngumuntu ozisebenzela kahle, ngisebenza ka-Department of Health, nginayo medical aid and everything. So lama seizures wami into yakudala, so nginalo ifile ka-public la engi-attenda khona for ukuthi nginale nkinga yama-seizures. So unyaka u-2020 ngizithola ngikephi, ngisesibhedlela ka-public, ngihambele ukuthi ngiyolanda i-medication yami yama-seizures yangama-fits lawa ngiphathayo. Uma ngilapha ngiyafika selayinini sibaningi, sikhiwile, siyakhuluma, siyaxoxa indaba nje, silinde queue ukuthi ihambe, excuse me, ukuthi kuqale kusetshenzwe. And then jiki mangithi ngiphakamisa amehlo kungena amaphoyisa. Uma engena amaphoyisa awu2 ahamba nesiboshwa at the center, obhuti be-orange uniform, ne? Uthi bahamba nesiboshwa, also ukusho ukuthi balethele isiboshwa esibhedlela. Niyazi-ke, okay, mhlambe laba bangazi-ke, iziboshwa mangabe zigula zisiwa ezibhedlela zikahulumeni, they don't queue because angisho babantu abawu-high risk. So uthi ngisekuqaleni kulayini vele ke manje esibhedlela mangihambela lento yami ama-seizures ngiyavuka vele. Uthi ngisekuqaleni number 1. So uthi kwenzeke ukuthi ngoba vele ke obhuti ke laba be-orange uniform mangabe begula bona beya esibhedlela kahulumeni aba-queue ngoba into yabo vele you-risk, kusuke kufanele babe in and out, bangaze baphithipithize bamixane, yabona nje kufanele babe in and out. Kwenzeke ukuthi i-clerk mayifika ebiza ama-file, ibiza igama lami, and then immediately ngoba number 1 obviously ifile lami sekuqaleni ibiza igama lami, and then amaphoyisa bese yasukuma ngoba nawo vele asukumela ukuthi they cannot queue because bahamba nesiboshwa. So bese mengabe sengisewindini mina ngiyolanda ifile yami nesiboshwa sivele sinqomane kanje. Uthi funny enough ngesikhathi bengena lamaphoyisa engena nesiboshwa, mina ngoba vele bengiloke nguqekethwayo la ngungqesto olanda indaba, abantu behleka belalele. Kuthe makungena lesi siboshwa sihamba nala maphoyisa, ngathi mina hawu nangu udali wami, kwahleka wonke umuntu ebhenchini la esihleli khona. Kwahleka wonke umuntu nje, abantu banganaka kwayijoke ngoba vele bengiloke ngicrack ama jokes angithi. Uthi amaphoyisa angibuke nje angithi ukukuluzo anganginaki. Uthi hayike manje ke sesingqwamane kanje nesiboshwa lesi ebekade ngisincokolisa ngithi sudali wami kanye nami ngithatha ifile yami namaphoyisa la ayamsiza lokuthi enze ifile ukuze akwazi ukuthi asizakala. Uthi ngesikhathi sesisobabili ke manje lapha ya ewindini soyi2 avele athi ubhuti hawu phela usalisa unginikeza inamba yakho, ngicela usalisa unginike inamba yakho ngoba ngathi isikhathi phela ngithi nangu udali wami uncumile nje wabheka phansi, and vele nokuthi phela akavumelekile ukuthi acommunicate nabantu because niyazazi iziboshwa zigangile, anything can happen kulo in the midst of him encola nabantu, anything can happen, umuntu angaze kwenze ku prison break ongaqondakali. So abavumelekile ukuthi bancokole ne public. Kodwa at that moment sisobabili ewindini kanje, njengoba sisobabili kanje ewindini athola ithuba lokuthi acela inamba yami. Njengoba ecela inamba yami mina ngivele ngincume ngoba lo muntu bengimdlalisa kahle kahle, hayi ngoba bengi serious, bengidlalela ngoba vele bekade ngidlala na before. Uthi ke just umsusa eduze wami ngivele ngithi hayi wena lethi inamba yakho mina engizofonela wena. Uthi ayisho nkosi yami le namba yakho udali, uma yayisho uyayingabaza abuyathi hayi 0 hayi 9 uyayingabaza ke khosho nayo kahle, kodwa ke igcina iphelelile izinamba zo10. Uthi amaphoyisa vele angibuke kabi athi hey wesisi uthi ngivele ngisuke lapho ngithatha ifile yami ngibaleke qonda ukuthi hey ngizoze ngizithathe namaphoyisa manje naku sengibhizi phela manje sengifuna ukwenza into wrong yabo. Kanti mina bengimsusa nje lo muntu ngokuthatha inamba yakhe, hayi ngoba ngiqonda ukuthi kuzokwenzeka yani. Uthi hayi okay sihambe isikhathi, uma sihambe isikhathi ke uthi yazi funny enough ngibe ne strange feeling after behambile, nami sengisendlini sengiwami ke manje ngibe ne strange feeling ukube khona into engifikela ukuthi othi ngiyicheck le number ukuthi ikhona iyasebenza yini. Uthi number ka Vodacom le, and mina I'm not using Vodacom. Uthi ngiyicheck le number, inamba ka Vodacom anginayo inamba ka Vodacom, and niyazi ukuthi Vodacom uba nala ma minutes afree isikhathi esiningi. Hayi ngingayinaki ke leyo ngaleso sikhathi, kodwa ngiyifonele le number iringe. Uthi hey akajabulanga umuntu kanje, wathi hawu bengingathemba ukuthi uzongifonela kwathini. Uthi hey ngicela ningangijaji me no more, selidumele edlula ngani ngoba there was the beginning of indlela yethu yokuthulisana mina nodali yomathandana phela. Uthi hey malwandle
angikaze ngibe crazily in love kanje nomuntu ngingamazi. Cabanga phela ngaleya ukuthi mangimbona esibhedlela mina ngambona nje ngangidlalela ngathi nangudali kwayinto edlulayo angimbukanga na kahle ebusweni ukuthi lo muntu wayebukeka kanjani vele. Namaphoyisa ngayisikhathi esengiguguluza lapha isikhathi sike windini engithethisa ngasuka ngabaleka angizange ngimbone kwangempela ukuthi kahle lo muntu lo unjani kwakubukeka ebusweni uma kwakungathiwa nje akaphinda aqhamuke ngangeke ngimkhombe ngoba ngangizobe ngingamazi vele ngempela. Uthi hayike siqhubeke isikhathi ke nodali ngimtshele kudali ukuthi ngigcine sengiconfirma ke kudali ngithi hayibo le number yakho what network is this athi hayi uVodacom this mina anginawo uVodacom kodwa nginayo umakhelwane wami osebenzisa uVodacom athi hayi kanginankinga ukusho ukuthi ke umakhelwane obusebenzisa uVodacom ke uzofaka kuyena ama minutes uthole lama minutes aka Vodacom afree sikwazi ukuxoxa kahle uthi hayina ngempela ngimtshela umakhelwane ngicela nje ukumane ngisebenzisa ifoni yakho ngoba kunomuntu onoVodacom kanje ngifuna ukucommunicate naye. Amakhelwane vele umuntu esijwayelene naye akana stress akana nkingi. Uthi Malwandle ngizele nginezingane zami ezimbili abafana two beautiful boys abakhulile omunye nje uyi teenager vele sehlakaniphile nje umntwana osekahlakaniphile okhulile uyayibona izinto omunye usasemabangena phansi no 8 9 10 years kanjalo nje mangabe ke uselapha ko grade 3 4. Uthi hayike lokhulile ke oyi teenager ke uthi umntana o quite but ohloniphayo o right nje uthi sihambe isikhathi siyaxoxa nalomuntu uthi Malwandle yazi yakhuluma kamnandi indoda yabantu indoda yaqala ke manje uthi mind you mina njengoba ngihlalana nezingane zami zo2 nje so2 engqondweni yami ngawukhipha umshado ngathi uma ngilahla ubaba weingane ngayitshela ukuthi njengoba ngizisebenzela kahle kanje ngizisebenzela edepartmentini yaka government angifune kwanja eyokisondele eduze kwami nasemalini yami nezingane zami cause nje bengisoloko nginalo nto ukuthi kusho ukuthi mina mangabe ngingashada manje njengoba ngalahla ubaba weingane uma ngingashada manje kwenzeke ngife mina kuqali lo muntu loyo uyosala adle imali yami impesheni yami izingane zami zingatholi lutho ashade nomunye umuntu izingane zami zisale zihlupheke kodwa mina ngibe ngasebenza kanzima never that will never happen. So uthi nje ever since ngalahla ubaba weingane into ethi mshado ngavele ngayikhipha gelekeqe ekhanda lami ngazitshela ukuthi hayi mina ke nomshado sesiqhelelene ngizosihlalela ngikhulisa izingane zami nginomuzi wami ngiya afforda ngiright angishodi ngalutho ngisharp financially I'm okay financially. Uthi kodwa Malwandle ukufika kwalomuntu eqala from the start nje eqala eshela ubhuti eqala ebika uyangichazela ukuthi naye unonkosikazi amshiya ngaphandle lo nkosikazi amshiya ngaphandle bebezele naye benezingane kodwa manje into eseyimcasula ngalo nkosikazi ukuthi uzwile abantu bakubo bamtshelile ukuthi lo nkosikazi usale waqoma akagcinanga ngokuqoma nje kuphela uqomile lo nkosikazi waze wazala uthi into emdina kakhulu ile ukuthi lo nkosikazi uqome waze wazala ukuze uthi uzaleleni ngoba uya understand ukuthi as much as ebushiwe yena esejele vele unkosikazi bengekahlala iminyaka eminingi ngaka amlinde engenzi lutho kodwa phela bekufanele agange ebese yavala phela avale ngo2 bob ukuthi kungabhujuruka ingane manje base kubhujuruka ingane nje na uzothi mephuma la ejele aqale phansi ukukhulisa ingane yenye indoda akayingeni nje leyo nto. So uma kaphuma nje la ejele uyahlukana nalo nkosikazi uzoziqhubekela aziphilela impilo yakhe. So ufuna umuntu azophuma mekaphuma la ayophila naye impilo yakhe. Uthi ngibuza wendoda usalele iminyaka emingaki na ukuthi uphume ejele? Ithi indoda nje only 1 year sithandwa sami. Uthi at this time sesiyathandana hayi futhi ukuthi siyathandana kancane nje uthi ye Malwandle ngiyapraphuka ngiyafambruka ululove sengibuya nokuyombona lo muntu eshowe ngoba mina ngesikhathi sihlangana naye esibhedlela eThekwini eKing Edward mina ngangicabanga ukuthi umuntu oboshwe la around next door eWestville kanti umuntu uboshwe le kude kangaka eshow. Uthi yimi lo yangifufutheka day 1 ngiyobona udali wami ejele ngifufutheka nje angitshelanga ngisho nowodwa umphefumulo uthi ngiyobona umuntu oboshiweyo esengimthanda ngalendlela ngoba phela lo muntu ngimthanda ngimboni ngimthanda ngamagama ngimthanda ngoba uyangikhohlisa ukukhuluma kamnandi usho zonke lezi zinto ezimnandi engifuna ukuzizwa nekade ngagcina ukuzizwa from umuntu wesilisa. Uthi yimi lo ngifufutheka noma KFC ngithwela uKFC ngapha ngithwela ogwayi ngapha ungilayezile udayi wabhala ilist endengakaya ukuthi ufuna ini ngithwela ko KFC ngithwela amagwayi ke yimi ngiququtheka bheka ngiphuma ngidilika ngehla ngenyuka ngiphuma ngena ngishintshanisa amatekisi ngiyake phi manje ejele le eshowe la eboshwe khona. Uthi ngifike Malwandle ejele
uthi ngifike ke ngibhalise ngenza zonke izinto zakhona ezenziwayo ke mangabe uyobona umuntu ke hayi ke bathatha ukudla ba check everything eyenziwayo nje the protocol hayi sifike isikhathi sokuthi ngingene ngaphakathi ke ngiyobona udali ke manje uthi lapha inhliziyo seyithi gugum ngoba phela ngiyazibuza ngiyaziphendula kambe ngisamkhumbuleni kodwa wayebukeka kanjani ngoba phela angikhumbuli nginesithombe sakhe ngoba mina ngangidlala ngalela langa it just so happened ukuthi ngaze ngagcina sengimfonela sesijola kanje kodwa mina kahle ngangidlala uthi hayi sifike ke isikhathi esingaliyo sishaya isikhathi babizwa abantu bahambe bayongena ukuthi bayobona abantu abazobona abantu ababoshiweyo uthi hayi uthi ngimuhle ngizicwecwele phela ngifuna isoka lami lingibona ukuthi mina yabo uthi emalwandle laqhamuka isoka lami uthi malwandle ngithi laqhamuka isoka lami malwandle laqhamuka isoka lami awungizwa malwandle laqhamuka isoka lami uthi malwandle yazi ngake ngambuka ngabheka eceleni ngambuka ngangazi noma ngincume noma ngikhale noma ngivele ngijike ngibaleke kakhulu ngingabheki ngemuva kodwa nje ngake ngaconfused ukuthi hayibo uyena ngempela lo engangimbona ngalalanga uthi lapho indoda ayise excited indoda ibona umuntu wayo kusho ukuthi nje yona iyangikhumbula kahle ukuthi ngangibukeka kanjani imina lo bhayizayo ngasakhumbula ukuthi kwenzakalani that day imina kuphela lo bhayizayo uthi emalwandle yazi ngivele ngizwe kahle nje ukuthi ubhontshisi wavele wabhocopala wabandaqa same time uthi malwandle ngikhuluma ngomuntu esithi masikhuluma efonini lo muntu unama advice amahle lo muntu ngisho ngathiwa ungifonela ngihleli nezingane mangabe ngizwe njengathi ngiyathetha ngithini uvela ngikhuzena qala hayi ungakhulumi kanjalo nezingane zami kwathi malwandle ngikhuluma ngomuntu osengi-introduce kwi-family yakhe seseza ama-conference call la kunezingane zakhe la engikhulunyiswa nazo kunobhuti bakhe nosisi bakhe esengikhulunyiswa nabo naye sekaqalile kancane ukukhuluma nezingane zami and mind you njengoba ngishilo ukuthi malwandle mina isoka lami lalingizalisele izingane zami labafana bami ababili la ngilahla nje bese bancane la hamba la ushada nomunye umuntu ngayitshela ukuthi ngizozifocusela ezinganeni ngiphume ekuhluphekeni akasiyeni father figure einganeni walahla izingane walahla mina walahla everything so izingane aziyazi father figure empilweni yazo so lo omdala oseyi teenager bekuthi mekwenzeka lo malume uzibanibani or lo bhuti zibanibani ongapha kwamabhazi ase aka justice efonile efuna nokukhuluma nezingane lo mfana wami just simply fell in love with this guy because this guy unice ezinganeni ukhuluma kamnandi ezinganeni ukhuluma isense ezinganeni unama advices are right ingane yami kusho ukuthi nje yavele yancamathela nje yathi inxa yazitholela ifather figure nje instantly lapho nami ngithe phithi ngapha ngisangene phela ngisemathandweni naku phela nginendoda entsha uthi malwandle kodwa the day ngiyekombona hayi ngabuyele emuva nginento ethi lo muntu lo ngizoblock inamba yakhe ngimdelete ngiphinde ngimfonele kukhona lento le uyayibona la nto le kukhunto engathi ncam kahlehle awuqini ncam umnqazo wami ngalo muntu hayi this is not the man of my dreams moskoda efonini Malwandle ayikho into esingayenza efonini nomlisa wami ngicela ukukutshela Malwandle ukuthi lo mlisa useze wangi-introduce kwi-phone sex uthi Malwandle ayimnandi ngivele ngimuzwe esela ngimuzwe nje esehema la right next to me sengizwa nomjuluko wakhe sengimona kahle nje ehlika enza zonke lento azisho kwi-phone sex se nami nje ngize ngikhamise ngize ngimtshela ukuthi hayi ke sengi-right sengichamile naye asho ukuthi hayi sengi-right dali sengichamile uthi hey angiyazi into iluthe or umazibuthe angibambe ngawo lo muntu lo efonini ukuthi ubizwa ngani kodwa ikhona yona into ungibambe ngayo and ungibambe ngqi because efonini ngiyamthanda kodwa I know ukuthi ngesikhathi ngiyombona in person this was not the man of my dreams unotshe uthi Malwandle ngeke ngakutshela ngithi mina kunento ethi kuthiwa kufanele ngiyothwasa nginabantu abadala njengoba nginokudlikiza okungapheli vele ukudlikiza kwami ngeke uze kulapheke ngoba kufanele ngivuma ithongo and lo nto leyo angiyivumile so ukhona ubaba at some point okwangidlisa igobongo angazi ke guys ukuthi yini igobongo abaziye kwi comment section ngicela basitshele ukuthi yini igobongo so uthi kukhona ubaba okwangidlisa igobongo and lo baba uyahlola wenza yonke into uyabona nani ngivele ngithi
othi ngihambe ngiye kubaba uZibanibani ngoba after my first visit kuDali kukhona into hayi man yabona mawuhlafune inyama efresh ehlatshiweyo usathi usa-enjoy ukuthi enjoy izoso uvela uhlangane nenhlabathi uthi that situation engibhekene nayo njengamanje ukuthi kukhona into engathi incamo engafuni ukuqinisa kahle ngqi umnqwazi wami ngale ndoda le ngoba number 1 is not my type, number 2 ikhona into man ikhwinte off uthi ngihambe ngiyohlola ke manje kubaba uZibanibani ngoba ubaba uZibanibani ngimthembile owangidlisa igobongo. I know ukuthi he won't let me down. Uthi nangempela ngiye kubaba uZibanibani bekafika ubaba uZibanibani ngifike ngimtshela iqiniso ubaba uZibanibani ngisemathandweni la ngihlangane nomuntu and ngifuna ukuthi inhlolo yakho ungibhekele ukuthi lo muntu istory sakhe sithini kahle. Uthi Malwandle, did I tell you ukuthi uma ngimbuza uDali ukuthi weDali kahle wena wawubanjelweni uzozuphuma nje after a year kahle wawubanjelwe ntoni isithandwa sami? Uthi indoda yaqala yaqeqebuka Malwandle. Uthatha indoda mina sithando sami bengisebenza ezimotini zemali besisebenza ezimotini zemali and imali besiphatha ama-millions izindoda ngikhuluma ngemali yangempela and le mali yangempela njengoba besiyiphatha nje besihambela ama-bank thina owethu cash either besiwu-collector or siwu-deliver ema-bank. I'm talking about real banks, ama-banks amakhulu eSouth Africa. Besiphatha izibhamu zangempela ezinkulu izinhlokohlela zezibhamu into ethi khaxa yayibona leyo nto le khaxa. Yes, uthi yes bengiloyo nto ke bengileya ndoda mina nihlangana naye emall izodeliver imali ka-bank ufika ibamba isibhamu kanje hlinile ingahlekisi ngisho ne-girlfriend ingahlekisi ngisho nogela omuhle odlule eduze kwawo because anything might happen there. So uthi bengiloyo muntu-ke uthi kwahamba-ke isithandwa sami salingeka nabantu ebengisebenza nabo sathi yabona ke manje le mali esiphathayo thina sibe singena imali engazi ukuthi kude kwazisho lamaswati kude ukuthi singaphatha imali engaka thina singenayo imali. Uthi baplana ke ne crew yakhe ne team yakhe benza uzungu ukuthi le mali le mzukwane angithi bayayazi mangabe islip lesa basinikwayo into ebhalwa phansi ukuthi basuke ephethe ucash oyebhenkela ukuthi bawushila imali engaka ebhenkela ukuthi bawushila imali engaka yonke lento ilapha ya kwi-system le abasebenza ngayo nento abayisayinayo uma bezofike bashiye le briefcase enalesa sizumbulo isuke ibhalwe phansi. So uthi bayazi ukuthi what routine and what day or what route enemali eningi. Uthi baplana ke necrew yakhe ukuthi that particular day le mali le ngeke ifike kulama bank yakona but baplana ukuthi le mali nje bazoyishaya bazoyidla yonke and kufanele benze iplan. Uthi bayenza ngempela ke iplan uthi that day benza isixakaxaka baginqa imoto bebeqeda ukuginqa imoto badubula oyedwa wabo ngamabomu bebeqeda ukumdubula lo yedwa wangabomu wangalimala bebeqeda ukungalimala baqebhula impahla zabo nabo bazilimaza kanjani bashayana amaphoyisa nje afika bemanikiniki bevuza igazi beyizinto nje ngempela ezihlaseliwe kwathathwa imali. Kanti it was uplan ababe uhlanganisile kwakhona le India khona lapho nomlungu khona lapho lo mlungu loyo useka upartner wakhe manje uNdiya nomlungu bangaphandle yena ungaphakathi. Uthi la yabheda khona laba banjwa khona babanjwa ngokuthi oyedwa wabo kule crew yabo of 3 eyayikhona kule moto eyayibamba le laba babengaphakathi aba-internal kwi-enkampanini excluding laba bangaphandle. Uthi oyedwa wabo wasuke wabheda ngokuthi after icase sivaliwe sekuconclude ukuthi hayi ngempela kusho ukuthi babanjwe inkunzi wavele wabhayiza uMogayi lo wavele wathenga amatekisi. Uthi awuke icala lavele laqala phansi uthi awena ungaqhamuka sonemali yokuthenga amatekisi jikijikizolo lokubo kade ungena lutho usebenza la ekhaya uqashiwe and then kwabanje imoto yemali uyicase yavalwa ngoba kungena evidence ephelele ezigebengu zangabanjwa kodwa then wena jikijiki soqhamuka sothenga amatekisi. Uthi babanjwa kanjalo usho njalo ke uDali wakhe mekaxoxela isithandwa sakhe lesi singaphandle ugirlfriend ukuthi kwenzakalani.
uthi Malwandle ke manje ngikule situation ukuthi lo muntu lo mina ngisemathandweni mangingamboni kodwa after ngiyile ukuyombona khona akuhlangana ikhona into etshotayo man khona into etshotayo umnqazi wami awuqini tu uthi hayi ngivuke ngizithathe ngithi awuke ngiyeke izibani kuba bozibani uzongitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani la uthi into eyayisengidida naka wesi ke manje ukuthi kwamaphupho ami nini ngaphupha engazi ukuthi ngihamba olwandle ngacosha iphepha ngafunda kunesithombe sakhe esishoyo ukuthi uboshelwe ini ngamfonela ngamtshela sithandwa sami ngiphuphile kanje uthi yes ngempela sasike emaphepheni sasikhishwe emaphepheni siveziwe ukuthi kwenzakaleni kwathini case yethu nje yayinkulu it was national it was all over national TV and even our pictures uthi ke kodwa ke ngavuka ngahamba ngaya kulo baba ohlolayo uthi manje ngiya kulo baba ohlolayo ngafike ngamtshela nje ukuthi ngine situation ekanje I need some confirmations usina ngempela afike Gobela afika achitha amathambo makachitha amathambo Gobela into yokuqala uthi nami ngiya understand akamathambo because angisho vele kuthiwa kufanele ngiyoba isangoma but mina I'm refusing ubizo ke uthi makachitha amathambo Gobela uthi Malwandle kwavele kwaqhasha ishumi kusho ukuthi apparently ezikhwameni lezo ezishukuzwayo esihlukuzwa bese yakhuluma bese kuthiwa yaphephetha kusona esikhwameni leso kusho ukuthi kuba khona necoin emhlophe phakathi apparently icoin emhlophe mayiphakathi kuloso sikhwama it represent wealth it represent imali uthi Malwandle kuvele kusuke ishumi elimhlophe liqhasha ishumi elimhlophe Gobela makachitha amathambo liqhasha ishumi elimhlophe vele lihambe lohlala phezulu kwamayibuthi uthi hey uGobela vele ancincize abubula bathi ngani yami uhlezi phezulu komnotho athi ngani yami uhlezi phezulu komnotho uyayibona le ndoda yakho okhuluma ngayo othi awiqondi kahle ufuna ukunderstand ukuthi kwenzakalani isiquma mamntanethu isiquma imillionaire waze wafa imali uthi Malwandle ngathi uma ngisuka kuGobela angiphindanga ngacabanga twice uyabona icilo ingoma le kaSeline Dion lethi baby think twice uthi mina ngibange ngisathinka twice because I knew ukuthi ayike kusho ukuthi udala uqinisile I knew ukuthi lonke le njengoba bethi udali imali ifihliwe nje sebuilding thizeni somewhere eGoli kusho ukuthi khona ngempela ngavele ngazitshela nje into yodwa ekhanda lami ngathi lalela wena wesidomdom sentombazane khohla ukuthi le ndodo oyibonile injani khona into engathi ncam is not your type nywi lalela uhlezi phezulu komnotho manje kanje hlezi phezulu kwemali wena uhlezi phezulu kwemali hlala uthi nca emalini uthi Malwandle ngahlala ngayi-eraser yonke le nto esengikhanda lami ukuthi le ndoda ngiyithandi le ndoda is not my type ngayikhipha gelekeqe lapho kulo mzuzu nezingane seziyamthanda mangabe fonile kumnandi izingane ziya-enjoya ukhuluma nazo uyazi-advise ngathi hawu kanti ngobe ngifuna empilweni lona uthando lolo on top of that lo muntu uyakwazi ngisho ukunganele sengekho la eduze kwami kanti ngifunani empilweni angazi noma ngenza part 2 noma ngiqhubeke yini kodwa uthi ngiqhubeke uthi ke sihambe isikhathi Malwandle uma sihamba isikhathi ayike manje sengiyamthanda ke namudali angisabuka into eziningi ngilonto eququthekayo ehlayenyuka ke komashowe ke ihambi yobona udali iphatha amagwayi iphathe in uthi udali into yokuqala nje ayicela wacela iAll Star ekhona ejele engawophumi ngisho ukuphuma wathi nje ucela ngimthengele All Star uthi ngayithenga Malwandle 800 cash All Star yimi lo waya ngimisa izindlebe bheka uthi yonke lento angixoxeli umuntu the only person that esengimtshelile ukuthi kune situation ekanje usisi thizeni engisebenza naye engiclose naye uthi but ngiyamangala ukuthi why njalo mangimxoxela uzibanibani ngaleli soka lami elisejele elizophuma libe nemali uvela ngibuka ngidabukele angibuke ngazi ukuthi uyangisizela ngazi uza usize nje somewhere deep within her engal understand mina ukuthi mina why ezongisizela ngoba mina ngizoba uMrs Millionaire indoda yami izophuma ejele ngizoba nemali indoda yami izophuma ejele sizohamba sekulela ability la kufihle khona imali ifike isitomula izizumbulu zethu sithi 1 sithi 2 uthi ngisho noma sengigibela itekisi Malwandle ngithi mangihamba nje ngidlula ngakomhlanga ngidlula ngawombilo heights ngidlula yabona lezi ndlu ezinamapool lezi ndlu lezi zama double story ngiziqalaza ngizitala zesise ngoba ngiyazibona sengithe bacaba
phezulu lapha kwibalcony ngibuka izingane zami phansi izintaza lapha kwipool izintaza zidlala ngoba phela indoda yami inemali nje kanti yini inkinga uthi ayike sihambe isikhathi malandle siyajola nomuntu wami kumnandi efonini ungicela izinto uthi angisabali nokubala at this point nini ni 50 rand yedatha nini ni 50 rand airtime nini ni 50 rand kagwayi nini noma ngimvakashele kufanele ngiqoqutheke ngithwale ngempela kucaca ukuthi ngivakashela umuntu ngithwala mina ngithwali i20 yagwayi eyodwa ngithwala ama 200 mhlambe ayi3 or ayi4 ama 200 yabona amagwayi lawa ayiphi lawa athengwa abantu abadayisayo ama 20 amaningi phakathi ayi200 uthi ngithwala kanjalo ke mangabe ngiya kumuntu wami ngapha ngithwala ama KFC ngapha ngithwala ama Nando's ngapha uthi ngiyathwala bo ngoba phela fanele umuntu wami phela angazizwa naye ukuthi akanamuntu njobe lapha ngaphakathi ungangibuzi ke ngosisi nobhuti labe ngangi-introduce ukubona nezingane ukuthi bavakashane ngoba not even a single day have I ever visited this man ngahlangana nomunye wabo kwathiwa nangomunye wabo or nayi ingane or nangusisi cha kodwa ke futhi mina angikho lapho akumsebenzi wami loyo ngoba mina ngithanda indoda uthi ke iqhubekele into ethi up until aphume ejele uthi aphume udali ejele ngosuku aphuma ngalo ejele uthi before aphume ejele athi sithando sami mina nje ngikuthandela iA4 uthi ngangingayazi neA4 ngaqala ukuyinaka uma ngabe ibizwa uyena uthi ayibizele A4 ntontoni A4 I something ayibize nje wonke ama details wakhona aze ayichaze nanokuthi imoto enjani iperforma kanjani uthi angizazi izimoto sidalo I'm not driving one angizazi sidalo anginandaba futhi naso uthi but from that day ngaqala nganaka uthi from that day ngaqala nganaka ama A4 mase ngiwabona emgwaqweni ngaqala ngisho nganaka ngisho nokugudla yabona mawugudla lapha ko gateway ugudla muzongena lapha ngo P8 ugudle uqale kuleli side leli nama jewelry stores custom made rings lapha ko Browns ko Stans ugudle uze ngapha uyabona lo mawuhlala eThekwini uyayazi le ngikhuluma ngayo kuno P8 entrance lapha phezulu othi mawungena nje uthi short left yonke lo ma glass lawo agcwele ama jewelry shops and all those jewelry shops ama jewelry designers who custom made rings for you uthi ngikuleyo moment uthi noma ngingene gateway Malandle sengiqalaza ko Browns kakhulu amehla amagxila kakhulu ko Stans amehla agxila kakhulu la ekunama custom made rings khona because udali uzowangibamba ngisizandla wazibheka izandla zamathi kodwa Nkosi yami yazami ihlumine yakho sithanda sami yabona nje wena ngiyakubona nje ukuthi i-ring diamond what carat uthi uyibiza ngegama what carat izokufanela futhi eyakho ngifuna ukuthi ibe custom made because angifuni ukuthi ifane nekamuntu uthi sihambe isikhathi Malandle lifike olingaliyo ukuthi umuntu ke manje kufanele aphume ejele right uthi aphume ejele uthi makaphume ejele yimi engiqoquthekayo ngithenga izikhwama zokuphuma ngithenga umswenko wokuphuma ngithenga amateko okuphuma sengithenge nophaqa ngathenga ama t-shirts ngathenga yonke into ongayicabanga for ukuthi umuntu wami uyaphuma ejele today uthi mangifika ayikho ifamily lo muntu wangitshela ukuthi une family kodwa ayikho this particular day ngiexpect ukuthi ke noma kanjani namhlanje izobe imhlangabezile ngaphela usuku olukhulu lokuphuma they should be excited uthi dololo ufamily uthi hayi nginganaki into eziningi ke ngoba sengifikile namabhegi sengifikile nani hayi umuntu wakhona aphumeke uthi indoda yakhona ithe kwi yinde ngokomzimba and umuntu ofanelekayo uthi uma umthengele into nje uyibamba uyithi kabili kathathu ivele ifike ihlale nje ithi nca umedium uvele ufike uzingenele kuyena uthi ama chinos nje nantontontoni yonke lento engimthenga ivele ifike ithi nje nca kuyena uyahlala yamfanela uthi ayike aphume ejele well mangabe phuma ke ejele ke obvious fanele ahambe aye ekhaya kubo uma esho uthi ekhaya kubo kukaNongoma ubekade boshwe kuphi eshowe imali ifihleke phi eGoli in some building tall building somewhere ejukujukwini kwandonga ziyaduma kwabani inyama injani ngakayipheli kuphelana amazinga endoda uthi imali ifihlwe lapho
uthi aphume kumuntu wami ahamba ke ekhaya ke mekafika ekhaya ke kusho ukuthi ngoba phela umuntu ophume kumnyameni ke ejele uthi bafike bamgeze bamthini siyaxoxa sonke lesikhathi bamgeze bamgcabe bamfake inhlanga benjani uthi nje ngangendlela sejahe ngayo uzongibona akasahlaliseki usethi nje ngalolu suku lolo abamgeza ngalo bamgcaba ngalo benza whatever uthi wafika kumina inhlanga zivuza igazi zisasebomvu inhlanga and uthi before ke azophuma ejele ngoba bese bekhuluma ngayo yonke into ongayicabanga. They even talk about health matters. Waze wabuza ke ukuthi babuzana ngama status uthi wa confess umlisa lokuthi hayi mina dalo wami ngeke ngifihlele ngi-HIV positive nani kodwa ke anginankinga because phela will use ama condoms and nangaphandle kwaloko akhona ama PrEP should anything happen you'll use PrEP nani uthi nje ayikho into engingayazi ngaye sikhuluma yonke into nomlisa so njengamanje nami ngi-excited ngilinde ukuthi indoda yami beqeda ukuyigeza ekhaya kubo izophuma ize kumina uthi ayike lifike kusuku lokuthi ngiyilandeke ngimhlangabeze ngalo langa eseqedile ukugeza uthathi nje ngize ngilale ngisho ukulala ekhaya bebeqeda nje ukungicabanga ngageza wathini ngathi nga right ngicela nje ukuza straight away kuwena uthi ngempela ke shwi umuntu esiwaka nongoma useyakuyena ke manje uthi afika umuntu kumina amalwandle uthi hey iphinde ibuye le yanto uthi iphinde ibuye le yanto Malandla hayi man yini lethi ncancanca lo mshini yakhulumi uthi ikhola lento engathi ncam kahle uthi nala ebhasini sigibelile ibhasi lana ngiqeda kubuya komlanda ubhizi umuntu wakhona excited loke ngibamba uyangicabuza abantu sebeloke bebuka thina sekunamahloni uthi kude shwi siye ekhaya manje kwami hayi sifike ekhaya kwami uthi ke before azophuma ejele wangibuza ukuthi mina ngifunani yini engifuna engiyifisayo nje ukuyenza but engibona kahle ukuthi angako afford ukuyenza uthi ngithi mina ngifisa benginesifiso nje sokubiya uthi nginendawo ke yami ke ngayithenga ke endaweni emakhaya like so la engakhe khona uthi bengifisa nje ukubiya because indawo ibenkulu so bengingakhona ukubiya ngoba bengizolokhunja bekufanele ngibiye ngebrick so bengibona nje ukuthi I can't afford uthi ke yathi indoda it's fine yenza i-quotation into engizoyenza ukuthi ngizotshela ubhuti wami ukuthi akukhiphele imali akunikeze ubiye uthi ngathi uthi wathi ubhuti wami uthi ngaso isikhathi sengaphakathi ejele engakophumi back then uthi ubhuti wami uzokwenzela i-quotation wena uzokwenza i-quotation uyinikeze ubhuti wami uzokutransferela imali wena ukwenzela into ofuna ukuyenza and futhi nje ngifuna ukuthi uhambe ngemoto manje ngifuna ukuthi uhambe nge-A4 uthi ngathi mina ngeke kodwa lento oyishoyo ayizwakali kahle ukuthi wena uzothi usasejele mina ngihleli la ngaphandle ngigirlfriend yakho engihlangane nawe uhlangane naye wena already ususejele mina ngihleli ngapha ngidla imali yakho ngcono ngikulinde uze uphume we uthi Malwandle there was a test I didn't know ukuthi that was a test wayefuna ukungibona ukuthi la sengingene kangakanani emathandweni uthi Malwandle nganqaba ngathi hayi okungcono ngizokulinda uzuphuma ejele uzoqede ube right moso uphumile and everything is right so hamba siyolanda imali leyo and then busungenzela yonke into ofisa ukungenzela yona uthi lapho ingqondo yami sithe phithi lo muntu lo uhleze ekhuluma ngeZulu wedding uthi nje akayithandi white wedding so ngoba vele sewakwashada before and futhi vele ngoba khona umfazi omdala mhlambe ekhaya ubone might give him problems nani so nje siyovele senze traditional wedding bese siyabhala so uthi nje ngisho ngidlula ku TikTok Malwandle ngihlangana nento ethi Zulu wedding ngivele ngizibone ngilapha phakathi ngizibone sengigiye esigcaweni ngizibone sengifake uyayibona lemvunulo le ebhukwa lapha ko 320 ku West Street Malandla uthi ngizibona ngizithe shwathe phakathi indoda yami ilobolile uthi yazini sengize ngatshela ngisho malume ekhaya uthi bo malume kukhona umuntu ofuna ukuza azolobola lo muntu ozolobola usejele uthi bavela wathi nje malume ayikhululeka as long as wena umthanda and as long as uyazi into yenza thina asinankinga sokushadisana noma umuntu umuntu uthi hayike sifika usuku olingaliyo silandeneke manje siyakhamba sigonana sicabuzana uthi le yanto leya ilokishilo le yanto leya uthi sihambe isikhathi Malandla masifika lapha endlini yami hey izingane uthi ngambona lo mfana wami omdala i-teenager le bese imkhonze kakhulu ngoba phela beloke be close bexoxa uthi hayi ngayibona mayimbono oqala ukuthi hayi kwakhona into engazi ukuthi
ine question mark enganeni manje kwangafani nokungana lesikhathi bade bexoxa efonini ukuthi hey efonini umuntu unolimo umuntu ukhuluma kamnandi umuntu uyi-gentleman kodwa mose umbuka yena siqu sakhe uvele ubone a different character uvele ube ne-stress uthi uvele ube ne-stress lesi sangiphatha day 1 ngiyombona ejele uthi njengamanje ngiyabona ukuthi ingane yami inalesi stress engasibona nami esangikhunga nami day 1 ngimbona ejele uthi kodwa yathula ingane yangasho lutho ngoba uthi umfana wami Nkosi yami hayi umfana nje ozithulelayo ongena stress ongakhulumi nje nezinto eziningi futhi ke le situation ebengibafake kuyona bebeqala cause no bengithi noma ngiyozithintela somewhere ngiyozinwayela ubhontshisi somewhere bengivele nje ngiphume ngibashiye endlini ngoba I don't want anything ezohlukumeza abantwana bami uthi bebileyo situation uthi emalwandle afika umuntu endlini inhlanga zikuhlaza cwe zivuza igazi kade gezwa that same day uthi makafika ngalolo langa la khona makafika excited ufuna ukumbamba kodwa ngapha angazi ukuthi kwenzakalani engazi ukuthi akaphilanga vele bekangitshela ukuthi HIV positive kodwa phela I'm not expecting ukuthi ngabe uyagula already ngoba phela ejele banayo access ye healthcare uthi makafika ngalanga afika ngalo uthi ngimtotosa Nkosi yami ngimnono sengiphekile ke nakamnandi ngithengile izinto ke ngiyamtotosa Nkosi yami amashida amhlophe qwa ngamukela isoka lami phela futhi akulona isoka nje leli umyeni ngamukela umyeni wami today ngamukela udali wami uzoshaya ngekudala sithi lili nangu umakoti engene ekhaya uthi nje singene endlini ke ngimnikeza into engimnika wona ke kucaca ukuthi ngalolo langa ngeke akwazi ukuthi alale egezile because ngithi inhlanga zikuhlaza bekasanda gcatsha ukuthi ubuye ejele kukhishwa izinyama nani so akakwazi ukuthi ayogeza ngalolo langa uzolala lozo emashidini amamhlophe qwa nalozo zinhlanga zakhe zivuza igazi zinjalo ngizobekezela ngizothini ngoba phela naku phela umyeni wami onama million usefikile usekhaya fanele ngimamukele ngendlela uthi malwandle sithe masiqeda ukudla Nkosi yami ngiqeda umtotosa nje umtotosa akaqedanga ngisho ukudla ke yena uthi wavele wakhala ngesisu wathi uphethwe isisu uthi waphuthuma etoilet uthi malwandle uthi makaqeda ukungena etoilet ngasondela eduze kwetoilet ngalalela ngifuna ukubuza ukuthi kwenzakalani mhlambe uthukile mhlambe une stress ukuthi kade agcina uba seduze umuntu esifazane kuye kuthiwe phela makade wagcina ukuthola noma mozohlangana nomuntu omusha uba ne-anxiety yabo ziningi izinto ezenzakala emzimbeni wena uthi ngasondela uthi hey yezwa toilet cow uthi hey ngathuka ngaqhasha ngasuka eduze kwetoilet ngabaleka kathi yini le ngizilethele yona ngapha izingane sezizivalele ekamerweni izingane sezinako nje ukushwanqa okukhona isiphelile excitement ukuthi kuze ubhutwane kuze umalume ubani today khumbula ukuthi izingane zami lo muntu lo bengike ngiqambe ngisho namanga ngifike nezinto ngizithengile endlini ngithi mina lezi zinto lezi ziqhamuka kumalume ubani kanti zithengwe yimina ngemali yami nangesikhathi umuntu wami ephumile ejele yimi bengiphuma ngena ko Truworths man kobani ngithenga ngifuna ukuthi phela abe yimillionaire kumfanele mekuthiwa uyimillionaire kumfanele ngoba phela egcineni ngosuku uyimillionaire lami uthi aprapaza umuntu uthi that night hayi ngangimbona nje ukuthi weak lo muntu weak uthi malwandle ke saqala sazama Nkosi yami ukwenza izinto zezithandani uthi malwandle angisanyanyi nezandla zakhe ziyabanda qa uthi yaphinde yangibuyela futhi le nto eshoyo ukuthi uthi malwandle ngabekezela umuntu eshikira izinto engingayizwa phezulu kwami ngaphi condom yaphunyuka ngaphi yayihlula nganoma uhlule uyifaka noma akasayazi yayifaka kanjani uthi hey kwakuningi malwandle up to a point ukuthi at some point esebuye kaningana ukuzovakasha siloko siba nalenkinga yodwa khumbula phela ukuthi iziboshwa emajele zibuye ziphendula abafazi iningi trauma enzakalayo so anything is possible with this guy mhlambe babemenza umfazi as a result ukuthi wayengasa asazi kodwa ke akuyona yethu leyo okwethu ukuthi siqwashise wena ukuthi wena ungafall into this trap uthi malwandle khona la afika khona wavakasha
mafika khona evakasha sengiyenzile quotation ke manje sephumile ke manje sesiqhubeka phezulu kwama plans wethu sengiyenzile quotation yokubiya ngiyabiya manje and ekubiyeni kwami lento engangithe ngifisa ukuyenza yemina engithathe iloan uthe mangihambe ngiyothatha iloan ukuthi ngibiye yena uzobhadala iloan and now nginento ethi emqondweni wami ngoba sowuphumile ndoda ejele imali uthe wena iqashisiwe ifihliwe somewhere in some building eGoli why manje ungakwazi ukuyothatha imali sikhipha imali lesisebenzise sispende senze yonke lento efuneke mayenziwe la why usangithathisa ama loan uthi malwandle lento ngayicabanga yangidla ngaze ngaphahluka ngaze ngambuza uthi mangimbuza wathi hayi phela sithanda samkhumbula ukuthi le mali le imali enochuku imali hambisana negazi imali enjani uthi wayisho wayithazela so akuyona imali evele kuzofanele ukuthi nje sivele sithi mangabe sisengi ngoba la kusengiphumile ngivele ngiqonde nje bela ngifike ngicaphune ngibuye nayo iningi futhi le mali le and angikho ngedwa kule mali angisi ngitshelile ukuthi there's another Indian guy and another white guy involved khona la okuyibona basiza ukuthi bayithathe imali ngesikhathi si pretend ukuthi sihlaselwe si hijackiwe sirojiwe yibona basiza ukuthatha le mali ukuyoyifihla endaweni safe so uma ngabe sengiyenza indaba yemali ngizokutshela kodwa kuzofanele ngiye eGoli nje maduzane ukuze ngifike ngikwazi ukuthi ngithole access yale yamali wena khululeka whatever that you need right now you can do it thatha loan do whatever mina ngizoyibhadala yonke leyo mali ne-interest yakhona nje futhi uyokhohlana nokuthi ngike uke wathatha loan right uthi hayike ngitholeka mazayizayi ke angibiyele ngibiye ngebrick right around cabanga uthi indawo yami inkulu lapho mina bengisaplan ukuthi nje ukubinda engiyoyenza in 3 years time uthi ngibiye ngebrick right around abiya mazayizayi abiya ngagcina lapha faka neplaster faka nopende kwaxhunywa ugesi kwaqhakaza kwakuhle emzini wami uthi ukhona nje lo sisi engiloke ngimxoxela kancane lapha emsebenzini njalo mangimxoxela uvela ngibuka ngidabukele nginga understand ukuthi yindaba engekho happy and this other day ngangiyothengela umyeni wami eTruworths man wayengibuza ukuthi kanti manje wena futhi othenga ngoba wayengibona phela ngikhipha ikhadi laseTruworths ngikhokha ngalo ngiqaba bangakuhlaza ngithi hayi imina akumina okhokhayo uyena nje onginikeza imali so I'm using my card because le mali le anginikezona ngifuna ukuyisebenzisela enye into uthi hey uthando lendoda lugcwele ekhanda ngicabanga lendoda ngilala lendoda ngiphapha lendoda ngivuka lendoda ngiyayikhulumela lendoda ngiyidefenda lendoda abantwana ngiyababona ukuthi manje nje basebeke bambona in person ayisekho le yanto le excitement abebenawo ngaye ababenawo ngesikhathi besakhuluma over the phone iphelile nya kahle abantwana bami abamthandi lo muntu kodwa sebenzela mina as a result ngize ngafind out very late ukuthi bamqapheni thingane sazemqamba igama yazazemqamba igama elithini loza nje igama elingasile elal explain le appearance abayibona abantwana kulomuntu ukuthi unjani manje uthi malwandle imina ngapha amaloni uthi phele ifence uthi pays izophela ifence ababize labo bhuti laba abenze fence tie layelani ke madoda ngifuna ukuthi ni extend le ndlu usho indlu yami njalo ngifuna ukuthi ni extend le ndlu nifaka ama garage awu3 la njengoba kune garage eli1 nizo-eda ayi2 kube na 3 garages because izimoto la ekhaya zizoba ziningi ngifuna ukuthi futhi maniqeda lapho le ndlu niqaqe lonke lo liphahla nilidilize nilibeke phansi bese nivele niyinyusa iba i-double story maniqeda ukuyenza ba i-double story ni-extend nithini ngifuna ukuthi maniqeda lapho nigubhe umgodi phansi ningakwazi ukungenzela into engiyifuna ukuthi endlini on our main bedroom nigubhe umgodi ozoshona phansi yabo e-basement lento abayibiza nge-basement ngesilungu ozoshona phansi bese niyawuplastela nofaka ama-tiles kodwa lo mgodi lo kuzofanele kube ukuthi kube yimina kuphela ngikwazi ukuwuvula nonkosikazi wami azi ukuthi kunomgodi ovulekayo la kube into nje ozothi uma ngabe wena ungena uhamba phekwayo kube ukuthi nje uzibonela ama-tiles kuvalekile ngingakwazi nokungenzela into enjalo hayi kuthiwa mazayiza yabukana hayi that won't be a problem sizokugubhela lowo mgodi wena nje sitshela ukuthi umsebenzi lo ufuna ukuthi wenzeke nini sizokwenzela i-quotation sikwenzela i-extension lo ufuna ukuthi siyenze sifaka amagaraji lawa ayi-1000 owafunayo sigubhe umgodi lo wena sitshela ukuthi umgodi uzoba how many meters down sizokwenzela uthi hayi nangempela ke ahamba mazayizayo uthi naye ke at some point ahambe ke manje sekuthi uhamba uthini
uthi uya eGoli uthi ngimbuza sithando sami wena uhlala kephi eGoli mase eGoli uhlala kephi uthi oqala athi ngihlala eSandton uthi ngiphinde ngimbuze ngelinye ilanga sithando sami wena eGoli indawo okuyona eGoli kephi athi useKatlehong uthi yabo kuyashiyana manje Sandton Katlehong uthi the worst part is that uzikhulumela nomuntu ongazevela ngilazi iGoli iSandton la khuluma ngayo ngiyazi ngegama ngizwa no Mandela Square ngibezwa ngegama oKatlehong la wakhuluma ngabo ngibagcina ngokubona emap ebabona emapheni uthi before azophuma ejele ngangena that was the first time I started getting used to ama social media platforms ngangena ngiphuma kuma groups wabantu ingoduso zabantu ingoduso zabantu abasemajele girlfriends and whatever uthi ngangena ngiphuma kulawo ama support groups ngibuzisisa ngifuna ukunderstand ngifuna ukuqonda uthi babe ngiphendula futhi kahle Nkosi yami ngoba phela babecabanga ukuthi mina ngithola umuntu ophilileyo la ngangichatha labantu abaningi babo ababe nabantu babo ababoshwa bekade bevele bethandana nabo mina it's a different case because mina wami umuntu ngimthole ngingaphandle na already seboshiwe sithembisa ukuthi uvela usezophuma anytime soon uyawubona umehluko uthi Malwandle red flags were all over kodwa ngoba angilazi ulimi lomuntu alisebenzisayo alalisa ngalo angazi noma banezinyanga emajele noma bafundisa ukuhypnotize abantu noma bafundiswa ini noma khona umuntu abawusebenzisa noma khona isibunge noma into evele yenze nje ukuthi uvume yonke into ayishoyo futhi umthande uthi phithi ngaye uhlanya uthi Malwandle ngangihlanya to a point ukuthi even ngisho lo sisengimshoyo ukuthi ngangisebenza naye ngangiloke ngimane ngimxoxela kancane ukuthi kwenzakalani ngomjolo wami umuntu amasosijele wayevela ngibuka ngidabukile mina ngakubona ukungidabukela ngoba nga-understand phela mina ngangihappy kwakufanele abe happy for me but mina nganga-understand ukuthi why umuntu enomona ngisemathandweni how I know ngijabulele ezinye izingane why umuntu enomona ngisemathandweni lo muntu should be happy for me and lo muntu lo uyena azoba isitoromisi sami esikhulu zokuqala mangishada ngi-understand ukuthi why nomona kanje uthi Malwandle yahamba indoda eGoli naw ke lapho ke sengizwa ngisho ngihamba estradini izinqa mangizijikizisa estradini uma ngihamba sengizijikizisa okwezikakhanya imbawo sengizijikizisa okwamfazi kaRamaphosa qobo ngoba ngiyazizwa ukuthi lesi sinqa lesisijikizwe emgwaqweni lesi sinqa lesengisijikizisayo esemillionaire manu and ngesithinto omunye umuntu wesilisa never ngaphela mina ngumfazi wemillionaire indoda yami ihambile manje eGoli iyolanda le mali kade loyikhuluma ngayo uthi yahamba indoda Malwandle yahe eGoli uthi thema ifike eGoli yangitshela ukuthi emsebenzini la kade sebenza khona bathi kufanele ibuyele emsebenzini uthi ngathi wena kade ubanjiwe ngoba kuthiwa wawunecala naqamba manga ukuthi imali kanjani kwatholakala ukuthi imali niyayazi ngoba khona owathenga amateki but wena the same job owabaqola kuwona bafuna ukuyela emsebenzini kanjani uthi ingahlangani lento ayishoyo uthi kodwa ke ngilalele ngoba phela ngithe phithi uthando ngisemathandweni la angiphikisi yes uthi hayina ngempela uthi futhi izikhathi zakhe wayezicupha nini uzofona ekseni athi ngiyalala manje sithando sami nini nafuna ukushona kwelanga athi ngiyangena manje emsebenzini sithando sami nini uthi akuphelanga isikhathi singakanani eGoli ngilinda imali mina ngilinda ukuthi umuntu akahamba yolobola ngilinda ukuthi umuntu akahambe phela siyokhetha a designer ring lapha ko Mr Browns asambe hayibo uthi yajika manje inkulumo umuntu wangitshela ukuthi hayifuna ukulungisa license yakhe kwathini ngathi hayibo ilicense manje sefanele ngifake 1.2 hayi ongifakele 1.2 ngifuna ukulungisa license kwathini hayi ongifakele imali ukuthi ngifuna ukulungisa license espam hey uthi kwakuningi Malwandle kwakuningi kwayenye into on top of another uthi kuthe jikijiki ngithe ngisabheke lokho kuhamba wajika manje umuntu wayeka ke straight ukufona ukufona straight labantu laba ke manje ebekade kosisi obhuti obani mali izingane zakhe beloke bengifonela kuloyo kwenza ama conference call kuhlekwa xoxwa mina future makoti hayi abasangizibe abanye babo sebengiblockile ngithe ngisuka umuntu wangitshela emakhaleni ukuthi lalela we've had a meeting up until 2 AM in the morning
Ifamily yami ngitshela kahle nje ukuthi umfazi wami lo engangimshadile owayekhona lo wazala ingane ngesikhathi ngisejele leya ngane njengoba izalile emshadweni leya ngane leya ngokwesintu eyakhe kufanele ayikhulise kufanele abuyela nomfazi wakhe. Lento ayishoyo yena ukuthi uzoqala phansi uthatha umunye umfazi kwathini ayikho uyabheda amampunge nje lawo akaphume nje kulezo zingqondo. Uthi ngithe ngisathi ngibheke lokho ashintsha ama status alabantu abekade bezibiza ngosisi bezibiza ngobhuti bakhe kuyifamily kwizingane kwaqala manje kwashutha ama pictures akhe kwafaka ama statuses nama pin nama profile pictures akhe enalo mfazi wakhe nale ngane le ekuthiwa kufanele ayikhulise ngenkani ngoba njengoba umfazi wakhe efebile wayizalela emshadweni ngokwesintu njengoba beshadile eyakhe. Afaka nalo ngane uthi bangikhohla abantu uthi ye Malwandle bangikhohla abantu baphuma kimi uko wabona umuntu aphuma kuwe njengesivalo senshampopo ungamazi nokuthi uye waqathakela kephi. Uthi ngafona Malwandle ya block inamba yashintsha inamba ngangabe ngisamthola ocingweni ngabathenga ngithi umuntu akasatholakala indawo ngabathenga ngithi kwa WhatsApp kwa phone ivaliwe blockiwe everything angisamtholi anyway. Ngakhona ilanga la ngaba khona nestress ngaze ngafonela ubhuti wakhe. Ngifonela ubhuti wakhe ke manje ubhuti wakhe la ring uthi ya ring ifone yaze yashisa ngabona ukuthi ngizitshiwe. Uthi ngaze ngaqala phansi ngayothenga ubhobho ngathenga iphone ene sim card entsha ngaphinde ngayifonela inamba hayi inamba isasebenza isangena. Inamba yomkhwenyana wami hayi umuntu wami umkhwenyana wami ngaphela umkhwenyana wami lo wenkomo lo emakhaya omalume balinde ukuthi afika solethe inkomo. Hey uthi Malwandle uthi ngaphuma egcekeni that day lokulozo zinsuku ekade ungenza lowo mhlola uthi ngaphuma ngaround egcekeni ngabuka ifence yebrick engiyifake before time engiyifake prematurely ngingakobi ready ngithathiswe iloan ngoba umuntu wethu uzoyikhokha le loan with interest yayo like it has never happened before. Uthi ngaphuma balande ngaround egceke ngadonsa umoya uthi angazange ukuthi ekudonseni kwami umoya kwenzakalani kodwa engikwazi ukuthi ngavuka esibhedlela uNetcare emashidi namhlophe. Uthi nje ngavuka ngezinsimbi zabelungisi nje ngathi mangithi ngithi phay ngaqhoshwa ama light hayibo ngikephila ngisesibhedlela ngathi mangithi phay nangu nurse nengube eblue eduze kwami nezimendlela ezibomvu ngathi mangithi phay naba abantwana bami labo usebefonelwe batshethe uma wena uvukile naba abantwana bami nabeduze kwami. Uthi eMalwandle ngicela ubatshele ubadonse ubaphale ulimi ubatshela ukuthi never ever fall for a prison love. Uthi wangiqothula umuntu kwasekusela ukuthi ngincosule izinza namazinyo konke nezinkophe ngikhokhe ngoba eyokugcina yona imali angifunayo ngikhumbula kahle ukuthi ngaze ngayoyithatha kumashonisa ngazi kwaku 2.1 wayefuna ini at the time I don't even remember ngendlela esekwase kukuningi ngayo engase ngimkhokhelile yena. Uthi leyo mali ngathi mangabe ngithi ngiyamtshela ukuthi hayibo phela umuntu uyayifuna imali yakhe uyabuza ukuthi kanti wena uthathanga yini emalini yakho umuntu wakabani lo ngifuna imali yakhe. Uthi wathi hayi mina bengithatha imali kumashonisa phela ngoba bengingasenayo imali. Uthi wathi hayi mangihlangele mina ngazani namashonisa ngihlangana lapho nomashonisa owathatha kene imali uzomkhokhela wena lo mashonisa mina ngazani namashonisa mina ngangithe nginikeza imali yakho hayi kamashonisa njengoba usungitshela ngomashonisa nje ayo on your own munu phuma kimi uthi nini Malwandle lo muntu lo uthe sakhona lapha eGoli esangidryisela ngengqondo nini waphinde wangiqambela amanga wangitshela ukuthi hayi sengiboshiwe ngifuna ibail ka 1000 bani ngiphinde ngaboshwa futhi kufuneka ibail. Ngibuza ukuthi uboshelweni hayi ngiboshelwe ukuthi ngitholakale ngesikhathi ngesisona somsebenzi mina ngihambe lokushini ngiphethe isibhamu sasemsebenzini. Awu wena nangani uthe uhlala esendini eliphi lokishi futhi hayi ngakutshela nje ukuthi emayilokishi lami liseKatlehongwe. Uthi hey Malwandle yangiqothula indoda hayi anginabhongo sana hayi anginabhongo yangiqothula indoda yangimunculuza yayimuncu kokugcina yangisakha dry yabo methu umuntu kusakhe dry. Uthi ngathi sengiphapheme esibhedlela
Dokotela wangirelease wangigodukisa wathi ngiright, wanginikeza imfumba yamaphilisi ahambisana no stress no depression no ntontontoni ngibala angazi ngibalani. Dokotela wangibhukha off sick 3 weeks wonke ngihlele ekhaya. I have to recover ngenxa yale ndoda. Uthi ingqondo yami malwandle yabuya kancane ngaqala ngabala ngadonsa iphepha nepeni ngabhala phansi 50 rand airtime 100 rand data. Uthi malwandle ngabala ngaze nganesiyezi, ngabala ngaze ngaqala phansi ngaphinde ngaphuza lamaphilisi kadokotela. Ngayi ngathi awuthi ngiphuza amaphilisi kadokotela ngihlise i-stress ngoba le ngibala yona into ayikho. I have spent thousands and thousands and thousands of rands kulo muntu obengenayo ngisho indibilisho obeqamba manga ukuthi wayeboshelwe i-robbery. Lo muntu enqabelanga ukuthi uyimillionaire unezimali zakhe wayeboshelwe i-heist. Bengekho heist ngandlela. Only God knows ukuthi lo muntu mhlawumbe wayeboshelwe ukunukubeza abantwana noma wayewombulali waye-serial killer. I don't know. Kodwa nje I thank God ukuthi ngasinda ezintweni ezimbili nabantu abami. Number 1, ngasinda esigebengwini engasiqoqa sile kude ngazosifaka endlini. Angazi ukuthi ngangisifaka isendlini ngoba wenze njani ngoba kwamjole nganginawo ukhathele ngaloso sikhathi owuzibandela qa ngaze ngaphuma kuona ngoba ngithi ngithola isoko eliphilileyo elinemali elizongilobola mina ngizoba uMrs Millionaire. Ngibonga ukuthi lo muntu akazihlukumezanga izingane zami. God knows ukuthi ukuba nganginengane yentombazane at that point wayezoyenzani because I don't know what he was capable of. Uthi malwandle ngibonga ukuthi akazange athathe next endlini yami. Ayike ngiyakubonga yenkosi yami nokuthi wangifakisa i-fence prematurely ngoba njengamanje indlu yami kwami sekufensiwe kodwa ke ngangingekho ready kodwa kubhlungu lo loan ngisayikhokhela namhlanje akusenani. Uthi malwandle umuntu wangidelete wangiblocka waphuma kwaphela kanjalo umjolo wesasasa. Uthi ngathi uma ngibuyela sengqondo yami right sengipholile sengiwabuka nama red flags ebengiloke ngiwabuka ngwaziba. Ngathi mase ngibuyela kunodade lo engibengiloke ngikhuluma ngani naye emsebenzini. Sengimxoxela ukuthi hey uzibani phela lo usibari wakho eBhongwa umshado ngeke usabakhona akalobolanga mina ngivele ngamduba. Uthi ngaqamba manga nalapha Aba manga ngithi ngivele ngamduba nje ngaphuma kuyena unento eziningi lo muntu wathi angisasho ukuthi ungiblockile wangilahla kwathini kanjani. Uthi ngathi manje ngimxoxela umngane wami lo ndaba leyo sihleli kuyilunch ngingenayo ngisho appetite yokudla kungekho ngisho into ethi idla ngendlela engangiyo. Uthi sengizace ngimngaka amalwandle indoda yasejele sengizace ngimngaka. Uthi ngathi mangiqeda ukumxoxela umngane wami lo ndaba uthi hayi ngimlahlile uZimani. Uthi wavele wabeka phansi i-lunch box yakhe wayiphethe i-lunch box edla. Uthi wavele wabeka phansi i-lunch box yakhe wavele weza mina wafika wangibamba amalwandle wangihaga wangiqinisa. Wangibamba wangihaga wangiqinisa waqeda wangibuka emehlweni ngambona amehlo akhe ecweba izinyembezi kwathi qatha izinyembezi wathi lalela sis. Good riddance. Yabona lo muntu bese kushintshile bungasaboni wena ubusuhlanya wena and I was feeling sorry for you because I didn't know how to help you. Ubusuhlanya wena uhlanyiswa usithando lalo muntu. Ngicela ungisize ngento eyodwa. Zungaphindi ubuyele kuyena ngisho angaze aphinde akufonele akufune athini zungabuyeli kuyena. Wena bese kushoda ukuthi ucosha amaphepha. And I know ukuthi yonke le mali bokade ngiloye ngikuphelezela wehle ngiyophuma ngena ko Spitz ko Truettman ko bani uthenga ama All Star. I know ukuthi bewimali yakho. I'm not judging you. I am not judging you. I am only begging you ukuthi ungayitholi indlela ebuyela back kulwa sathana lo nempoto. Uthenga iniwonishe ukuthi amadoda asejele. Ngizoyifaka ilink la on the description box down below kaNkomonde la ayisifundisa khona kule episode about life yasemajele nengqondo eziboshwe ukuthi zicabanga kanjani. Please life graduate, don't fall kule trap udadewethu afole kuyona. Don't fall. Once again, happy birthday Beyonce. Happy birthday my babe. I am so glad ukuthi you
find a way out of a sticky situation and you are finding yourself. If ever you need counseling, let me know and I will provide it for you for free, because we are in Durban and we'll go out for coffee very, very, very soon, because I want you to read this book. I'm not promoting this book. It's just a book that I happen to read on. I'm not promoting it because I'm Kokelango, we promoter. God, I feel like for this story, it's very, very useful. Umuntu akayithole ayifunde, whether you borrow it where you go, I don't know, but find this book and read it, you'll understand better. I love you.